6 months this is a session now for the next 6 months in this coming year, in 2024. So 5 days of business for 6 months. This shows that basically the BJP is rattled, or the ruling dispensation is rattled of the opposition. जे oppositionाक एक question मेळटाले आणि rulinगाक एक. ही प्रथा जी आहली, last time also it was there. One question to be taken as lots from the opposition, one from the ruling. We are of a strong opinion, and our sources informed us that now they have stopped that, and all of us have decided that if this is true, and we will write to the Honorable Speaker today, that if this prata zorito temi mukaroili dadagiri hukumshahichi zalar, we will boycott the coming assembly. एक कन्व्हेन्शन आणले की एक क्वेश्चन आमकां एक क्वेश्चन तांकां. Ruling party does not have to ask question. The house belongs to the opposition. This is the concept in democracy. प्रश्न कोणे विचारप? Oppositionान प्रश्न विचारप. Ruling party प्रश्न विचारले जाल्यार ते तियात्र जातले. It is just तियात्र जरी बरें, तियात्राक तरी स्टोरी आसता. हाका स्टोरी ना. It is just like match fixing करून तुम्ही उलयतात. तो अर्थ जातलो म्हणून हे ताणें उलयल्लें आहा की आमकां हे हाजेर तुमी पुश करूं नाकात. सो एजेंडा पे एजेंडा, मगर उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है. दैट इज द होल प्रॉब्लम ओवर हियर. सो 14 मीटिंग विल हैपन, बट जे मीटिंगे घायले एजेंडा, तो एजेंडा सक्सेसफुल कितकोन मुखार इम्प्लिमेंटेशन जावचो, दिस इज ऑलवेज a question mark with this government. It is same like assembly sessions. All assurances given on the floor of the house are same to be repeated. ते फकत assurance घेवन येयल्यार पुरो, ते assurance फुलफिल जायना आमगेले. 3:1 जो आता म्हणटा 3:1 एक ऑपोजिशनाक एक बसून मेळलो गॅरंटी ना. ही परिस्थिती आसा. तशी आमी रेझोल्युशन्स आता ओसीआयचो जो इश्यू आसा, जो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू आसा, आमच्या मतदारसंघाचो गोंयांत सामको इश्यू हर्ट जाता तो सामको लागता. कारण खुबशे जे आमचे गोंयकार आसा भायल्या राष्ट्रांत आसा, आनी ओसीआय खुबशे होल्डरूय आसा.